bishatu byakana bya bakansara ba Munisiparite ya Mbarara eizooba rya nyomwabazyo tubarebukiriho mu kanso yo kuhinguza embaririra kandi aba bashaziremu kutwara orukiiko rwabo mu Sunset Hotel aho baherire nshonga ziba zibiri executive n'abashimiye kubito mu nkora bagweje giri habiri hariho ebintu biri around about niyo nimbyeta decoration haze ibintu ebyo bishimiye kubambira aba technical committee tubararabiremu kunka bamwe mu batezi b'akaruru baajumiirira ekikorwa kya baakansara bagumize ngo kigenderire kuzingamya obuheereza obu bashemerire kuba nibatunga tukabateekaho ku kiikiro mu kanso bo in case kuba bine byabo bibiri ntano bakabire babiheza nari bakabine bapasinga budget then bizaba sitama basolvinge nshonga zabo akabine yikiriza omwuga gukukiriza na ukora budget wahuru yatekirize kora budget ecyamutire kandi abamutire abataka nogira arweki kugenda misho ne wataruki kugenda misho baakansara aba barahire ngo tubarukwija kugaruka mu kanso okusiyobwa akakiiko ka executive karato mu nkore barikuba bahingwize ebirimo kubatwara mu ruramburo kuza kucyakara mu Fort Potro konka itwe obutazo mu nkiiko hine bintu bikutushasha kandi bikushasha abanyambarara ebikwetengwa executive bikore kanse bikore kati nk'ecyo kureberaho tuyino rugudo rwa kateto rukakorwa twatungo kushemerwa konka accident ezikozirwa ryo rugudo rwaza kumara imyaka y'umunani konka accident ezikorirwe abana bishomero babatomirira konka tukashaba hamp na no planning hamp zikaziruma bo nibazire nshiko kandi benda ngo babahereza bonka baganyibwo mu kugira ngo bazo mu trip zabo bane Fort Potro bane nkai konkitwe nkabante kitokubera ntugamba abo bona tubasensaringa off batagaruka kwija kiciro mu kisanje kiragaruka otorinwe uri kansara uri oha konka utari kubasa kumenya icyo abantu bakutoranire bariyo bakwita mu kanso iwo mu kanso tori kwenda kuzayo kandi ukimanye ngo kanso kuturete rya kuhinguza budget tiyakakebezi budget ni y'abantu bambara kandi abantu bambara nimwe batorine ngo mwije tukore Meya wa Mbarara Robert Kachebezi nagira ngo babahereze biro mushanju byonka kandi kubaragume bangire enshonga ezinibija kuzisindiko mu kitongore echa government zebyanga ahabwa TV West ndi Stuart Twino Mujuni.